Lilanga lokuthoma lekhonferensi yokukhetha uburholi behlangano ebusako i-ANC ebanjelwe eNasrec khona eJwanisbhegapha. Njenganje sikhulumisana noMhleli weendaba zepolotiki kwa-SABC uMzwandile Mbeje. Mzwandile, siyakwamukela eendabeni zesiNdebele. Sikwamukele sibingelele nabaleleli Cedric. Siba usitshele ukuthi kukhamba njani ngapho ngemva kokuthi kube nokuphazamiseka umengameli nakathoma ukwethula inkulumo yakhe yokuvula. Njengoba ubonileke umongameli uqalile ukwethula inkulumo yakhe ngokomthetho bekufuneka ethulele inkulumo ngo-10 ekseni namhlanje. Kodwa ke kwaba nokubambezeleka ukuthatha isikhathi eside kutheke mase kuqala manje ngoba lenkomfa iqale ngehora lesine wathi mangabe ekhuluma ke kwanezithunywa ezisuka kwaZulu Natal kodwa nakhona hayi zonke kusho ukuthi into eyenzekile bekuneqeqeba lezithunywa bezisuka kwaZulu Natal ebezingafune ukukhuluma ngoba bezithi uzuma wenzeni becula lawo maculo. Uzokhumbula ke futhi ukuthi nangesikhathi yena lo wengumongameli uZuma mayengena baphinde futhi kwathi ukumiwa kancane ngesikhathi izithunywa zibanga lo msindo. Kodwa ke emva kokuthi ubuholi bungenelele ubuholi bayo iprovince yakwaZulu Natal izithunywa ke zibe seyikwazi ukuthi ihlala phansi umongameli waqhubeka nenkulumo njengoba namanje ke esayithula. Ngokubona kwakho ikhonferensi le izoyihlanganisa mbala i-ANC ngoba siyabona inokuhlukana phakathi. Uma ubheka indlela imimoya nemibono engahlangani ngakhona ngicabanga ukuthi kuzoba nzima ukuthi ubuholi obusha buyihlanganise ngoba uma ngabe eqhubeka nokukhuluma umongameli kusekhona abadame belokhu bekhombisa ukungahambisani naye. Kodwa ke njoba sazi ukuthi ngokomthetho kufanele belandele lobo buholi obusha obuzokhethwa ngabe lokho kuzokwenzeka yini na. Umbuzo ngempela onzima loyo kodwa mangabe ngendlela esibona ngayo ngicabanga ukuthi akuzukubalula ukuthi kuzothi nje makukhethwa ubuholi obusha abantu bese bevele bevuma leyo nto. Sithokoze Mbeje isikhathi sakho asirage nendaba.